Ovo je prilog Savjetovališta za prevenciju protiv zavisnosti i unapređivanje zdravlja u vezi teme deca i digitalni mediji. Poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Dimitrijević, a gospođa Fuada Terzić-Katkić će nas podrobnije u vezi ove teme informisati. Hvala puno, gospođo Dimitrijević, vrlo rado, drago mi je da imam priliku za to. U prošlom prilogu bilo je reči o osnovnim informacijama u vezi pravilnog ophođenja prema digitalnim medijima u porodici. Zatim govorili smo o tome šta roditelji mogu da čine da bi njihova deca razvila pozitivan stav prema digitalnim medijima. I razgovarali smo o tome koliko dugo dnevno je korišćenje televizora, mobilnog telefona, odnosno kompjutera dozvoljeno. U ovom trećem delu osvrnut ćemo se na sledeće. Na koji način možemo prepoznati da je korišćenje digitalnog medija izazvalo problematično ponašanje ili čak neki oblik zavisnosti. Zatim, šta roditelji treba da čine ukoliko primete da njihovo dete ima neke oblike problematičnog ponašanja što se tiče korišćenja digitalnih medija. I na kraju, šta roditelji sami za sebe u takvoj situaciji treba da učine. Pa hajde da krenemo od ovog dela. Na koji način, draga moja Fuada, roditelji mogu da prepoznaju da je korišćenje digitalnih medija postalo problematično ili da je čak došlo do nekog oblika zavisnosti? Kad posmatramo svoje dijete, primijetimo i te neke signale na koje bi trebali obratiti pažnju. Na primjer, ako vaše dijete pretjerano dugo i sve više i više vremena provodi sa digitalnim medijima. Na primjer, kad jedan 11-godišnjak više od 4 sata dnevno prevede pred kompjuterom ili sa konzolom za igrice. Kad se vaše dijete više ne druži sa svojim prijateljima ili ne izlazi iz kuće. Jedan od simptoma je također ako dijete više ne pokazuje interese za druge hobije ili aktivnosti, ako ga pozovete da idete u kino ili na bazen igralište i ono odbije da ide sa vama. Jedan od simptoma je sigurno ako oslabi uspjeh u školi ili slabe ocjene. To se isto često primijeti i kod omladine koji su već u praktičnoj nastavi, ako to tamo popuste ocjene ili budu premoreni. Jedan od onih simptoma koji mi primjećujemo kod djece koja već tendiraju u tom pravcu zavisnosti i ovisnosti je kad zanemare svoje tijelo. To se najčešće primijeti da više ne jedu, da nemaju apetit i da su preko dana umorni. I ono što smo također do danas uspjeli da primijetimo je da djeca koja tendiraju ovisnosti da postaju agresivna onog momenta kad im zabranimo digitalne medije. Ja bih onda postavila sljedeće pitanje. Kod većine dece se dešava da im uspeh u školi bude lošiji, da budu često umorni, da postanu lagano agresivni. Da li to znači da se u tom slučaju radi o detetu koje je već postalo zavisnik? Ne, to ne znači to. Djeca u razvoju, sam promjena tijela, hormoni, to je sve moguće i mimo medija. Ali posmatrate svoje dijete stvarno malo bolje ili malo više. Ako se pak pojavi više ovih navedenih simptoma zajedno u nekom dužem vremenskom periodu, onda bi trebali da reagujete i da se možda i posavjetujete. Da li nam možete reći šta u tom slučaju roditelji treba da učine ukoliko njihovo dete ukaže na to, koliko deca ukazuju na to, da su problematična u smislu da je njihovo korišćenje digitalnih medija problematično, ne njihovo ponašanje, nego je problematično korišćenje, znači način i količina korišćenja digitalnih medija. Ovdje preporučujem koju svemu, kad je vezano za djecu i omladinu, ostanite mirni, brojite do 10, pa onda razmislite kako ćete dalje. Ta sva vaša opažanja koje ste primijetili prema djetetu, probajte s njim objektivno da razgovarate, objektivno da diskutujete, da mu odgovorite kroz činjenice.
tu mogu poslušati i ovi papiri koji mi imamo da vidi dijete trebalo je toliko, a ono je u stvari bilo više od par sati na korištenju digitalnih medija. Saslušajte svoje dijete pažljivo bez optuživanja. Dijete treba uvijek uzeti ozbiljno. Sa djetetom treba ostati u kontaktu, u vezi, pogotovo dok su manji, jer poslije kad dolazi pubertet i tu sve je teže i teže. Probajte razumjeti šta se krije iza te prekomjernog konzumiranja digitalnih medija. Zbog čega je vaše dijete dugo na kompjuteru? Da li želi da pripada nekoj grupi, da li traži više pažnje ili više uspjeha? Razmislite kao roditelj kako bi sve ove potrebe koje dijete ima, ako ih primijetite, mogle da se zadovolje u onom realnom svijetu vašeg djeteta. Šta možete uraditi da dijete manje bude na kompjuteru, šta mu možete priuštiti? Ako vidite da ne ide dalje, potražite pomoć. Zato vam u Švicarskoj na raspolaganju stoje učitelji, školski socijalni radnici ili razna savjetovališta. Zadnja opcija koju ja preporučujem je i policija, ali to samo u slučaju ako primijetite da je vaše dijete ugroženo u toj digitalnoj socijalnoj mreži. Tada vam preporučujem da kontaktirate također i policiju. Šta biste mogli roditeljima da preporučite u slučaju da je problem već poprilično vidljiv? Šta bi oni u takvom slučaju trebali da urade? Šta možemo uraditi, osim toga konkretno kod opasnosti, kad vidimo da dijete stvarno ovisno ili zavisno, kad primijetimo da ima više tih simptoma? Ponovo sa djetetom se dogovoriti prije nego što krenemo u neke druge institucije, koliko bi prilike tačno smjelo preko dana ili u toku sedmice da koristi kompjuter ili neke druge digitalne medije. Da mu ponudimo alternative, da mu tu konkretno može se reći dane na kojim nije na kompjuteru, da idemo zajedno na igrališta, u prirodu, u šumu i tako dalje. Osim toga, konkretno kod opasnosti o zavisnosti, kad primijetimo da je dijete stvarno, da ima više tih simptoma i da je zavisno, da je previše na medijima, najbolje da se s njim dogovorimo, da napravimo tačan dogovor, da ograničimo vrijeme koje će provesti na kompjuteru ili na drugim digitalnim medijima i da to vrijeme ograničimo tačno po danu ili možda čak i po sedmici. Mi smo već spominjali te alternativne ideje šta bi se mogli u slobodno vrijeme da radimo sa svojim djetetom i tu je isto dogovor strašno važan i možda je da zajedno potražimo šta bi mogli da dogovorimo tog sedmice 2-3 dana bez interneta i onda da mu ponudimo možda planinarenje, igralište, bazen. Podršku također možemo potražiti i kod Suchtprävention, savjetovališta. Kanton Zürich ima link suchtprävention-ch.ch i onda idemo na Über uns, o nama, i tražimo regionalna mjesta, regionalne štele i tu su savjetovališta koja nam mogu dalje pomoći. Za roditelje može biti jako teško ukoliko se njihova deca suočavaju sa problematičnim korištenjem digitalnih medija. Postavlja se pitanje: šta roditelji mogu za sebe da učine u takvoj jednoj situaciji? Prvo ili glavno, treba nam svima da bude jasno, u skoro svim porodicama se postavlja ovakva pitanja ili već postoji problemi radi prekomjernog korištenja digitalnih medija od strane djece i omladine. Tu nismo sami, to imaju svi. Popričajte sa drugim roditeljima, razmijenite posebno iskustva koja su pozitivna i koja su vama ili njima pomogla. To, na primjer, mogu biti preporuke. Koja pravila su u vašoj porodici dobro funkcionisala? Kako reagujete kad dijete prekrši ta pravila? Možda možete zajedno sa roditeljima, prijatelja vašeg djeteta da se dogovorite, da nađete ista pravila, na primjer,
da djeca, ako su zajedno, da ne nose pametni telefon sa sobom ili da ga uopšte nemaju. Također možete da kod roditelja, prijatelja vašeg djeteta pogledate kompjuterske igrice koje ne poznajete i tako sami formirate svoje mišljenje o tome. Prikupite svoja pitanja u vezi odgoja, kao i tehničkih aspekata i tako dalje, na koja nemate odgovore. Digitalna tehnologija toliko napreduje da puno nas ima problema s njom i ne treba se stidjeti ako nešto ne znate. Razmislite također ko bi vam u krugu vaših poznanika mogao pomoći ili da ipak priupitate neku stručnu osobu. Puno savjeta možete naći i na različitim internet stranicama koja vam pružaju pomoć kako da adekvatno radite sa medijima i djecom. Draga Fuada, hvala vam na razgovoru, korisnim i vrednim informacijama u vezi ove teme. Molim, hvala također. Poštovani slušalci, dodatne informacije na našem jeziku možete naći na internet stranici www.fisp.ch.ch. Kliknite na opciju materijali i onda dođete do opcije internet gdje ćete naći sve detaljnije informacije u vezi ove teme. I ne zaboravite. Razgovarajte sa svojom decom o korišćenju interneta i mobilnog telefona, kao i o sadržaju igrica koje igraju. Dogovorite sa svojim djetetom pravila koliko i kad smiju da koriste različite digitalna medija. Motivišite svoje dete da pored medija smisleno koriste svoje slobodno vrijeme, da dovoljno vremena provode sa svojim drugarima. I ne zaboravite na kraju, vi ste uzor svom djetetu. Poštovani slušaoci, ovo je bio prilog u saradnji sa savjetovalištem za prevenciju protiv zavisnosti i unapređivanje zdravlja u vezi teme deca i digitalni mediji. Hvala na pažnji i doviđenja. Hvala, prijatno.